Ka election sidang semua Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kan kêu ke jingklut kan santar hakani sengi watla katarik election ompat penbena setia. Kadau kadai namar ba angut ki doktor kot kinmi madan Jingiakhun jak election. Uwei udai doktor naka Voice of the People's Party VPP Dr. Baskem Merbo bat Uwei pat u Dr. DRL Nonglait naka National People's Party NPP. Baru angut ki hikai haskurba North Eastern Hill University Nehu Shillong. Dr. Dia Nonglai ula priang ya kajing terwa kaseng NPP ban yakun yak election sidang samoy Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Kat kum kajing tip ka NPP kan penbena ya keteng jong ula syai kasngi ka nyau tarik ujemang aja punriu ha kajilang ba jong parti ha Shillong. Dang sian ginoilam ka NPP hapo kajilang ba Hamlet Sondoling kai kendu ya Dr. Dia Nonglai ban terwa tiket yu banyak kun yak MP election sidang samoy. Shuai kani ka VVP ka penbena yo Dr. Baskem Marbo ban yakun yik election sidang samoy Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency hadin blakhat kendit no ulit Dr. Ricky Eje Sengkon habnai rempang. Kiwai pat ki parti kum ka UDP, HSPDP, BJP, TMC kimpat penbena ban yakun em yak election haduk menta. Ka election sidang samoy kala banlong sian ha kini ki benaik masawan. Kani ke jing jet ka NPP ya ubreu na bar parti ban penyakun ya election kelak benlong na mar gi breu na parti kim don mon sate lani kim long fit penyakun ban nak takadau ki penyang ya doktor dia nong lai Uwei na unong yalam upsdan ya kasih auto society wayakun bat pendrung ya keten kasih kum keten sokar hakari bat hakejelar kumjo.